Amakuru yo mu karere kanyahere muri Zambia, leta ya Zambia yasabye urukiko rukuru rwa Pretoria muri Afrika y'Epfo guhagarika umuhango wo gushyingura Dr Edgar Lungu Chagwa witabye Imana tariki ya 5 Kamena mu 2025. Dr Lungu yabaye perezida wa Zambia kuva mu 2015 kugeza mu 2021. Yapfiriye mu bitaro byo muri Afrika y'Epfo azize uburwayi butatangaje. Umuryango wa Dr Lungu wafashe icyemezo cyo kumushyingura mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo kuri uyu wa 25 Kamena mu 2025, nyuma yaho utumvikanye na leta ya Zambia kuri gahunda yo kumushyingura mu cyubahiro. Intumwa nkuru ya leta ya Zambia muri Rukabesha kuri uyu wa 24 Kamena yagejeje ikirego ku rukiko rukuru rwa Pretoria muri Afrika y'Epfo arusaba guhagarika gahunda yo gushyingura Dr Lungu kugeza igihe impande zombi zizakemurira ibyo zitumvikanye. Kabesha yagaragaje ko Dr Lungu akwiye gushyingurwa muri Zambia. Kabesha yagaragaje ko Dr Lungu akwiye gushyingurwa muri Zambia agahabwa icyubahiro cya gisirikare nk'uko amategeko n'umuco by'igihugu bibiteganya. Yasobanuye ko kandi gahunda yo gushyingura uwayoboye Zambia itegurwa na leta kuko ari igikorwa cy'igihugu, bityo ko kiba kireba abaturage bose aho kuba umuryango we gusa. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 25 Kamena, urukiko rukuru rwa Pretoria rukiri kumva ikirego cya leta ya Zambia, mu gihe bamwe mu bagize umuryango wa Dr Lungu bo bakomeje imyiteguro yo kumushyingura. Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valence Papi. Ndagira ngo urubyiruko mwe muvuga ko mwabaswe n'ikibazo cy'ubushomeri uyu munsi aba ari ryo herezo, kuko nazanye company ishobora gukoresha abantu barenga 5,000 kandi buri wese akabasha kwinjiza amafaranga. Iyi company yitwa Deco Green Company Limited. Dukora ibintu bijyanye na finishing z'amazu, interior design, ibijyanye na networking ndetse no kwestara CCTV cameras cyangwa se kamera z'umutekano. Ikindi kandi abo dukoreye finishing ku mazu yaba aragurishwa cyangwa kodeshwa tukayabamamariza ku buntu. Dukora mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB. Nyamuneka nabifuza kwestara kamera z'umutekano turazigufite. Icyo bigusaba no kuhagera gusa cyangwa se ugahamagara izo nimero ureba kuri screen yawe, ubundi ukaza tukabivanamo neza cyane. Abazanya akazi rubyiruko uhabwa 20% ku kazi utuzaniye. Ayo mafaranga ntago ari make yagutunga ukabaho kandi ugatera imbere. Tubeho mu isi y'ikoranabuhanga. Menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. NIP Empire. Ubaye ubukombe mu myidagaduro, nawe kora sub na like. Menya amakuru yawe isigeze, turi kumwe na NIP Empire. NIP Empire. Menya amakuru agezweho kandi yizewe. Amakuru yo mu karere kanyakomereze muri Kongo. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yisharashe bagenzi be 3 muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Walikale, abandi 8 barakomereka mu gitondo cyo ku ya 24 Kamena mu 2025. Ariko nibwo uyu musirikare yakoze aya mahano. Abashinzwe umutekano basobanuye ko iyi myitwarire yayitewe n'ubusinzi kuko yari yanyoye inzoga nyinshi. Abaturage bo batekerezaga ko ari imirwano ishobora kuba yubuye hagati y'ingabo za RDC n'ihuriro AFCM 23 kuko naryo rifite ibirindiro hafi ya santere ya Mugazi. Umuturage witwa Jean Kongwe yagaragaje ko ubusinzi bw'uyu musirikare bushobora kuba bwaraturutse mu bushyamirane bushingiye ku mushahara. Uyu musirikare kandi yatawe muri yombi, abakomeretse bajyanwa mu bitaro bikuru bya Kibwa muri Walikale kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Aya makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo za RDC zikorera mu gice cy'amajyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Major General Nesto Mavudisa, avuga ko uyu musirikare warashe bagenzi be yamajije gutabwa muri yombi ndetse anahumuriza abaturage. Imyitwarire mibi y'igisirikare cya RDC igira ingaruka zirimo ubwicanyi bigaragara kenshi biturutse ahanini ku businzi ndetse n'ibiyobyabwenge byababase bamwe muri aba basirikare bacyo. Muri Gicurasi mu 2025 ariko nabwo mu musirikare wa RDC ukorera muri teritwari ya Muhanda mu ntara ya Congo Central yinjiye mu rusengero yica abantu 3 mbere yo gutabwa muri yombi n'abaturage. Amakuru yo mu karere mu nyemerere nyabinjizemo muri Uganda.
muri Uganda abasirikare bakuru babiri bafite amapeti yo ku rwego rwa koloneli bafunzwe hashingiwe ku itegeko ry'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Koloneli Peter Ahimbiswe uyobora ishami rya gisirikare rishinzwe kurwanya iterabwoba na Liyotona Koloneli Ephraim uyobora ishami rishinzwe ibikorwa byihariye bafungiwe muri kasho ya gisirikare Imbuya muri Kampala. Aba basirikare batawe muri yombi mu gihe bikekwa ko hari amashami bayobora ashobora kuba yaracengewe n'umutwe w'iterabwoba wa IDF ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko byaketswe ko izi nzego zishobora kuba zaracengewe na ADF ubwo zahaga ubuyobozi bukuru bw'igisirikare amakuru atari yatumye ibikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba by'uyu mutwe muri Uganda bibihuha. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Major General Felix Kairabwe yasobanuye ko aba basirikare bakurikiranweho kunyuranya n'amahame agenga imyitwarire y'igisirikare cya Uganda. Amakuru yo mu karere munyemerere nyesureze muri Iran. Urwego rw'abakoranabushake rushamikiye ku mutwe wihariye wa Islamic Revolutionary Guard Corps muri Iran riri mu bikorwa byo guhiga bukware abo wita intasi za Israeli ziri muri icyo gihugu, aho benshi bamaje gutabwa muri yombi, imihanda igafungwa ndetse bamwe bakica. Uru rwego ruzwi nka Bazinj Paramilitary Force rubarizwamo abakoranabushake barenga miliyoni 10 biganjemo abasore bahoze mu gisirikare n'abandi bose bafite ubushake, gusa nta mushahara bahabwa muri aka kazi nubwo bahabwa ibindi bibafasha mu buzima bwa buri munsi, dore ko babayeho mu buzima bwa gisivili. Aba bakoranabushake kandi nibo bafashe iya mbere mu guhiga bukware bafatwa nk'intasi za Israeli, aho bafashe benshi mu baturage bafite inkomoko muri Afghanistan batabwa muri yombi. Muri ibi bikorwa imihanda iri gufungwa ndetse hari na za bariyeri nyinshi i Tehran, mu gihe abagabo babiri Muhammad Amin na Muhadef Shateshi na Majid Mosabi baherutse kwica umushinjacyaha mukuru wa Iran Golan Hussein yasabye abashinjacyaha bagenzi be gukora ibishoboka byose bagata muri yombi abakekwaho kugira uruhare mu gukorera urwego rw'ubutasi rwa Israel ari rwo bita Mossad. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran bateye hejuru bavuga ko ibi bikorwa birimo kwibasira abaturage basanzwe barimo n'abafashwe bafotora inzu zo guturamo bagahita batabwa muri yombi, nyamara naho bahuriye n'ibikorwa bya politiki. Bavuga ko ibi bikorwa byibutsa ubwo ibintu byari bimeze mu 1979 ubwo muri Iran habaga impinduramatwara ari nabwo urwego Bazin rwashyizweho. Icyo gihe rwari rufite inshingano zo kugarura ituze mu baturage ndetse no guhangana n'abaturage badashyigikiye ubutegetsi bwa Iran. Reka mbabwire ngo amafufu n'amafiriti bijye bibafubika mu gihe cya buri munsi. Nahacumbikiye amakuru yavugwaga mu karere. De James Hassani, hasta la vista. Muraho, yumva neza witonze, wumva ushikamye, utitse imitima, yewe utiruka n'ubwenge bwawe butari ahandi, biraza kuguhesha amahirwe yo kwita no gutora ibisa n'ibyatakaye ariko bitegereje uwo byagenewe. Aha ndabizi nagusobanukiwe, ariko nukora ibyo nakubwiye uraza kunshimira nyuma. Nibyo koko, ese waba uri mu bantu bahangayikishwa n'ukuntu ibirori byawe bizagenda? Yumva neza nanone, nkivuga ku birori ndashaka wumva iki kintu kimwe cy'ingenzi. Ibirori ni ibikorwa byo kwishimira ibintu byiza byabaye cyangwa kwizihiza umunsi udasanzwe mu buzima. Bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroshye bitewe n'impamvu n'abantu babiteguye. Urugero rw'ibirori, hari ubukwe, isabukuru y'amavuko, ubukwe bw'imyaka ari byo kwizihiza imyaka runaka abantu babaye, kwizihiza intsinzi nko gutsinda ibizamini, kurangiza ishuri, kubona akazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ntago nakwibagirwa iki, kwita izina umwana, gusoza imihango yo kwita umwana izina ndetse n'ibindi bijyanye n'iyo mihango. Ndabizi ngeze aho utarumva icyo nshaka kukubwira, ariko ndashaka mu mutwe wawe hazemo izina Deco Green Company Limited. Abo nibo bahanga bafite abakozi b'inararibonye mu kwita ku munezero ndetse n'impamvu n'ibirori byawe wateguye. Nta mpamvu yo guhangayika ngo uti nabuze sare nziza nkoreramo ibirori byanjye, abazanekera se, imodoka nzakoresha, yewe n'amadizayini atandukanye ndetse n'ibindi. Aba nibo kandi bazagukorera ibirori ugahinduka igikomangoma. Ikindi bagufitiye abasore beza n'abakobwa bagufatira amashusho, yewe utibagiwe n'amajwi mu birori byawe. Abayareba bakamera nk'abibereye neza kuri te. Bagukodesha amamodoka meza wakoresha ujya mu kwa buki n'uwo mwashakanye n'ibindi bisa nabyo.
sorry narondogoye nibagirwa kukubwira ko ibi bitareba abakoresha ibirori gusa. Dutanga amahirwe ku bantu kugira ngo biteze imbere. Bazuti ngo bigenda biti. Iyo natangiye kunguka nawe urunguka. Uti gute rero? Iyo tuzaniye umufatanyabikorwa cyangwa umukiriya muri rusange uhabwa 20% ya serivisi yishyuye. Abizi mu bwenge bwawe uhise uvuga uti si wumva rata. Fata telefone nonaho wandika uti 0788 51 35 Sinakwibagirwa n'abantu bakoresha umuyoboro wa Airtel 0738 cyangwa ujye ku mbuga zacu zose ni Deco Green Company Limited. Umuntu mbaza uti bikorwa biti? Menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. Ubaye ubukombe mu myidagaduro, nawe kora subscribe like, menya amakuru yawe isigize, turi kumwe na NIP Empire. NIP Empire, menya amakuru agezweho kandi yizewe.